그 믿음이 어린 성도가 믿음이 자라난 성도에 대해서도 그 자기가 이해하지 못한다고 해가지고 그들의 신앙에 대해서 또 신앙생활에 대해서 비난하거나 조롱하는 일이 있어서는 안 됩니다. Тийм учраас итгэлээр баг итгэгчнэр тийм хүн итгэгчнэрийн талаар одоо өөрөөсөө дээгүүр одоо олон жил цуглаанд явсан итгэгч ч юм уу хин нэгний талаар одоо дорд үзэх ч юм уу эсвэл хин нэгнийг дотроо шоолж одоо бодож манайх тийм ээ одоо ингэж болохгүй байна. 좀 시간이 지나 봐야 돼요. 시간이 지나면 이해할 수 있게 된다고 알려줘야 됩니다. За мэдээж энэ шинэ итгэгчнэр маань болохоор цаг хугацааг өнгөрөөх хэрэгтэй тийм ээ. Цаг хугацаа өнгөрөж одоо явсны эцэст энэ чинь ийм юм байна гэдгийг ойлгож хүлээж авах болно. 미갈은 자기 남편 다윗이 그 자기가 이해하기 힘든 행동을 하는 것을 보고 그것을 이해하려고 하지 않고 다윗을 업신여기고 말하자면 비난했어요. За 15-ийн шаштрын дэдийн 15-ийн 29-р ишлэлээр харах юм бол тийм ээ гэрээний авдар Давидын хотод орж ирэхийг хараад одоо Давид үсэрч цавхчиж бүжгэлсэн юм уу энийг нь харсан түүний эхнэр Микал түүнийг одоо Давидыг хараад түүний сэтгэлдээ басамжсан байгаа. Басамжлаа гэсэн байна. Энэ болохоор дотроо зүр сэтгэлдээ одоо дорд үзэж түүнийг шоолсон байх юм тийм ээ. 그래서 하나님께서 그 미갈을 징계하셨습니다. За ингэсэн болохоор бурхан түүнийг Микалыг бурхан шийтгсэн байна. 그 한 칸맛이? 난슬마? 아니 한 칸맛이 아니세요? 맨 밑에? 아니 그거 몽골어로 난슬마예요. 난슬마. 남질맛이? 난슬마. 난슬맛이. 저 처음 뵙죠? 네네네. 네, 반갑습니다. 자, 난슬마 신노 유튼타 올튼다 바이스타 바나 근데 봤더라. 네. 그리고 우리 거기 옆에 계신 분 누구세요? 누구? 함스판 씨? 아니 목사님 누구 그렇게 보고 난슬마는 그 밑에 있는 좀 뭐라고 할까요? 난슬마 스타 이게 가라 인기때. 네. 남슬마 씨. 그거 난슬마 학생이. 그 옆에 저기 이름만 올라와 있는 분 누구세요? 그거 누구지? 남사저 합. 알았어요. 네. 그리고 저기 바성소름 씨는 어디 가요? 카메라 얘기를. 카메라 때문에? 네네네. 소리는 들리는가요? 네, 소리는 들려요. 소리는 들리고. 네. 알겠습니다. 그래서 하나님께서 그 다윗의 아내 미갈을 징계하셨는데요. 자, тэгээд бурхан Давидын эхнэр Микалыг одоо шийтгдэг байгаа. 사무엘하 6장 20절에서 23절에 보면 2-р 사무엘인 6장 6장 20절부터 23절 20-аас 23-р ишлэлээр харах юм бол 우리 남재일마 씨 좀 읽어 주시겠어요? 남칠마ч олоод уншиж өгөөрэй гинэ. 사무엘하 6장 20절에서 23절 2-р 사무엘 6-гийн 20-аас 23. 마이크 켜시고요. Харин Давид биш намжилмаа биш намжилмаа ихч шүү. за. Камер
ягаад Жишээний хүмүүс 안 되겠어요. За намцлагч байдлыг намцлагчийн микрофон айгүй юу яагаад байна. 우리 세기 씨가 좀 읽어주시겠어요? За тэгвэл эндээс унши намцлагчийн микрофон айгүй нэг цуурайтаад байгаа болохоор байлаа. За 6-гийн 20-оос 23 дугаар ишлэл дээр харин Давид гэр бүлийнхний өрөөхөөр буцаж ирэхэд Саулын охин Михаил Давидыг угтахаар гарч ирээд Израилийн хаан өнөөдөр ямар их онцгой мунхан хүмүүсийн нэг нь эцгүүргүйгээр нүцгэлдгийн адил өнөөдөр тэр зарц нарынхаа шивгчний нүдний өмнө нүцгэллээ гэв. Ингээд Давид Михаил чиний эцэг болон түүний хамаг гэрийн дээгүүр намайг сонгож намайг эзний ард түмэн болох Израилийн хаан болгон томилсон эзний өмнө л би бүжгэлсэн. Тийм учраас би эзний өмнө баярлал болно. Би үүнээс илүү доромжлогдож өөрийн нүдэнд даруй харагдсан ч харин чиний хэлсэн тэдгээр шивгчдэд хүндлэгдэх болно гэв. Саулын охин Михаил насан эцэс болтлоо өр хүүхдгүй байваа. 네. 이 지금 그 사무엘하 6장의 내용이 지금 여기 역대상 15장의 내용하고 그 똑같은 사건이거든요. За 2-р Самуэлийн 6-р бүлэг дээр гарч байгаа үйл явдал маань Шаштрын дээдийн 15 16-р бүлэг дээр гарч байгаа яг адилхан одоо хэсэг байгаа. 미갈이 어쩌면 자기 마음속으로 다윗을 무시했는지 몰라요. 이렇게 무시하거나 속으로 이렇게 비난했을 수 있어요. За эндээс харах юм бол Михаил тийм ээ одоо зүрх сэтгэлдээ дотроо тийм ээ одоо нөхрөө дорд үзэж үл тоомсорлож магадгүй бас шоолсон байж болох юм. 근데 하나님께서는 그 마음속으로 생각하는 것도 알고 계시잖아요. Бурхан бол бид нэр зүрх сэтгэлдээ юу бодсныг хүртэл сонсдог тэр мэддэг нэгэн байна. 하나님께서 그 미갈을 책망하시고 저주하셨습니다. Тийм учраас Бурхан Михаилыг одоо зэмлэж түүнийг шийтгсэн. 그래서 미갈이 죽는 날까지 아이를 낳지 못했어요. Тийм учраас Михаил өхөх хүртлээр хүүхэд гаргаж чадаагүй. 그래서 다른 사람을 판단하는 거 우리가 조심해야 되고요. 또 믿음이 어린 성도들이 또 믿음이 자라난 성도들에 대해서 함부로 판단하지 않도록 또 그렇게 좀 가르쳐야 할 필요가 있습니다. Тийм учраас бид нар бусдыг шүүж тийм ээ одоо болохгүй бөгөөд бас итгэл багтаа итгэгч нартай хүртэл бусдыг шүүж болохгүй тийм ээ бусдыг шоолж болохгүй гэдгийг сайн анхааруулж хэлэх хэрэгтэй. 네. 자, 그러면 이제 16장 1절 말씀부터 보겠습니다. За ингээд Шаштрын дээдийнхаа 16-гийн 1-р ишлэлээс хамтдаа эхлэе. 성경을 좀 한번 읽어 보실까요? 언흥 씨 한번 읽어 보시겠어요? 1절부터 6절까지 한번 읽어 주시겠어요? За 1-ээс 6-р ишлэл хүртэл оны их уншаад өгөөрэй гэж. 1절부터 7절까지. 7절이요? 7-р ишлэл хүртэл гэж шүү. Тэд Бурханы Давид түүнд зориулсан босгосон байханд оруулж тавь Бурханы өмнө шатаад тавьсан. За оны их байж байгаарай. 안 되겠어요. 야가 이거 토일렛에도 오늘 다 이디민 미크로폰. 안 되겠어요. цуг байгаа намснаач. 다이 цуг байгаа мó. Тэгээ зүгээр. 거기 남절만 학생이랑 어느 학생이 같이 있어가지고 이렇게 울리는 좀 떨어져 있어야 돼 이렇게. 다이 조금 토스토스타 소초. 좀 떨어져 있어야 돼요. 토스토스타 소초. 기계가 떨어져 있어야 돼. За би уншия. Одоо болж штэ. 예. Бурханы алдрыг Давидын түнд зориулсан босгосон байханд оруулан тавь
Бурхны өмнө шатаал тахилууд болон эвийн тахилуудыг өргөв. Давид шатаал тахил болон эвийн тахилуудыг өргөж дуулсны дараа эзний нэрээр ард олныг өрөө. Бүх Израилийн эрэгтэй эмэгтэй ялгаагүй хүн бүрд нэг ширхэг талах зүсэн мах үзмээр хийсэн боовыг тэр тараа. Тэрээр ливчүүдийн заримыг нь Израилийн бурхан эзнийг магтан талархах, баярлан тэмдэглэж байхаар буюу эзний авдрын өмнө үйлдэгчээр томилов. Тэргүүлэгч нь Асаф, удаахан Захария, тэгээд Иол, Ширимармот, Михаил, Матея, Илаб, Бинан, Абед, Идом, Ило нар байв. Тэд босоо ятгах хөгжмийн зэмлгүүдтэй байв. Бас Асаф чанга дуутай цан хөгжмийг тахилч нар болон Бинан, Ихасиал нар бурхны гэрээний авдрын өмнө өргөлж хүрээ үлээж байв. 7 дугаар ишлэл. Тэгээд эзэн талархал өргөхөөр Асаф болон түүний төрөл садангуудыг тэр өдөр Давид анх удаа томилов. 아멘. 네. 네. 조금 더 떨어지셔야 돼요. Ахиа жоохон тустай холдохгүй бол юу яагаад шүү? Цорьтой л шүү. 네. 감사합니다. 그래서 이제 하나님의 궤를 그 16장 1절에 보니까 한번 보세요. 하나님의 궤를 가져가 다윗이 그 궤를 위하여 쳐놓은 장막 가운데 두고 번제와 화목제를 하나님께 드렸다라고 말씀하셨죠. За тийм 16-гийн 1 дээр харах юм бол тэд бурхны авдрыг Давидын түүнд зориулан босгосон майханд оруулан тавьж бурхны өмнө шатаал тахилууд болон эвийн тахилуудыг өргөв гэсэн байна тийм ээ. 지금은 그 성전을 건축하기 전이죠. За яг энэ үе маань болохоор одоо хараахан тэр ариун сүмийг бариагүй байсан үе байгаа тийм ээ. 성전은 언제 건축했죠? Тэгвэл ариун сүмийг хэн хизээ барьдаг вүлээ? 다윗의 아들 이제 솔로몬이 건축하게 되는 거죠. Давидын хүү Соломон барьдаг байгаа. 그 전까지는 그 장막에다가 하나님의 장막에다가 이제 갖다 놓았습니다. За тэр хүртэл Соломоныг ариун сүмийг барих хүртэл тэр юунд гэлээ майханд асарт одоо гэрээний авдар байсан. 다윗이 그렇게 기뻐했어요. Давид түүний гэрээний авдрыг тэр майханд авчирсандаа тэр баярлаж байсан. 그리고 하나님께 번제와 화목제를 하나님께 드렸습니다. За тэгээд бурханд шатаал тахил хийгээд эвийн тахилыг өргөсөн. 번제는 그 짐승을 완전히 다 불로 태우는 제사죠. За шатаал тахил маань болохоор нөгөө тахилын малыг тийм ээ одоо гаргаад янзлын хадараа бүгдийг шатаадаг ийм тахил байгаа тийм үү? 화목제는 뭔가요? 화목제도 이제 짐승을 불로 태워서 이제 하나님께 드리는 제사인데요. За ерөнхийдөө бол шатаалт тахил нь мэдээж шатааж байгаа ч гэсэн эвийн тахил хүртэл яг адилхан одоо тахилыг шатаадаг тахилын амтныг 하나님과 화목한다는 뜻이 있죠. энэ маань бурхантай эвлэрэх гэсэн утгатай. 네. 그래서 예수 믿는 성도는 하나님과 화목하고 또 사람과 화목해야 된다는 것을 저희들이 가르쳐 주시는 겁니다. За тийм учраас Есүст итгэдэг хүмүүс бурхантай эвлэрч за тэгээд бас хоорондоо эвтэй байх ёстой гэсэн утгатай байна. 하나님과는 잘 지내는데 사람과는 화목하지 못하는 사람들도 있죠. Бурхантай тийм ээ сайн эвтэй найрамдалтай байдаг хэрнээ хүмүүс хоорондоо эвтэй байж чаддаггүй тийм хүмүүс байдаг. 사람과도 화목하기 위해서 힘을 쓰셔야 됩니다. Тийм учраас бид нар тийм ээ зөвхөн бурхантай биш хүмүүстэй хүртэл эв найрамдалтай байхын тулд хичээх хэрэгтэй. 사람을 사랑하지 못하게 되면 하나님 앞에서도
합당한 사람이 될 수 없습니다. Хүмүүсийн харилцаанд хүртэл эвдээ байж чадахгүй бол тэр бурхны өмнө зохистой нэгэн бас байж чадахгүй. 미워하는 사람이 없나요? Үзэн яддаггүй хүн гэж байхгүй тийм ээ. 누굴 미워하죠? Хэнийг үзэн яддаг вүлээ? 멀리 있는 사람, 어디 다른 나라에 있는 사람, 내가 알지 못하는 사람 미워할 수 있나요? Бид нэр хин нэгэн тийм ээ танихгүй хүн эсвэл өөр улс оронд амьдардаг өөр улс орны хүнийг үзэн яддаг. 보통 우리가 미워하는 대상은 내가 잘 아는 사람들입니다. За ихэвчлэн тийм ээ миний үзэн яддаг хүмүүс ямар хүмүүс байдаг вэ гэх юм бол миний сайн одоо би биний сайн мэддэг гэсэн ийм хүмүүс байдаг. 그 사람도 날 잘 아는 사람. Тэр үзэн ядаад байгаа хүмүүс маань хүртэл намайг сайн мэддэг. 잘 아는 사람끼리 미워하는 거예요. Би биний сайн мэддэг хүмүүс өөр хоорондоо одоо бас би биний үзэн яддаг байна. 그 잘 아는 사람을 사랑하지 못하고 미워하면서 나는 하나님과 화목하게 잘 지낸다. 그것은 정당하지 않다는 겁니다. За гэтэл тийм ээ одоо өөр хоорондоо сайн би биний сайн мэддэг хүмүүс би биний үзэн яддаг байж ч бусдтай би сайхан харилцаатай байдаг. Би бусдтай эв наримталтай байдаг гэж хэлж бас болохгүй байх юм тэгвэл. 믿음이 없는 사람이라고 할지라도 또 나에게 상처를 주고 손해를 준 사람이라 할지라도 사랑하려고 힘을 쓰셔야 됩니다. Хичнээн тэр хүн итгэлгүй хүн байсан ч тийм ээ намаа үзэн ядаж надад ямар нэгэн одоо хохирол учруулж зовоож байсан ч гэсэн түүнийг хайрлахын тулд тийм ээ хичээх хэрэгтэй байх нэ. 예수님께서 저와 여러분들을 위해서 대신 십자가에 못 박혀 죽어 주셨잖아요. Есүс бидний өмнөөс бий болоод бидний өмнөөс загламаа дээр цовдлогдсон нас орсон байгаа. 우리가 뭐 의로운 사람들인가요? 죄가 없는 사람들인가요? Бид нар ямар гим нүгэлгүй зөвхт төгс хүн үү? 우린 성격이 좋은 사람일 것 같습니까? 여러분들은 성격이 좋은 사람들이세요? Та нар юу гэдэг өөрийгөө би бол дажгүй айс зантай бусдаа эвтэй байж чаддаг хүн гэж боддгоо. 우리 몽골 분들은 성격이 어떻게 좋은 편인가요? Монголчууд юу гэдэг зан одоо сайн өөрсдөө юу гэдэг аюухгүй монголчуудын зан авир нь дажгүй сайхан зантай гэж боддгоо. 몽골 분들하고 중국 분들하고 성격이 또 다르시죠? Хятадууд бол монголчууд өөр зантай зан авиртай тийм ээ. 중국 사람들보다는 성격이 좋으신 것 같아요. 그래도. Миний хувьд бол монголчууд хятадуудаас илүү одоо арай ааш зан гайгүй санагддаг. 한국 사람들보다도 성격이 좋으신지도 몰라요. Магадгүй солонгосчуудаас ч илүү гайгүй зантай байж магадгүй. 그래도 우리는 또 다 속에 그 나쁜 거 악한 것이 들어 있잖아요. 우리 다. Хэдий тийм боловч бидний дотор үргэлж тийм нэг хормоо өмдөсвөр байж байдаг тийм ээ. 하나님께서 그런 죄가 많은 저희들을 위해서 희생해 주시고 사랑해 주신 것을 기억해야 됩니다. Гэсэн ч бид нар үнэхээр тэгж их гим нүгэлтэй байсан, тэгж их одоо юу гэдэг гимтэй байсан намайг миний өмнөөс бурхан өөрийгөө миний өмнөөс золиосох болсон гэдгийг бид нар үргэлж санаж авах хэрэгтэй. 그 역대상 16장 지금 2절에 보니까 그 번제와 화목제 드리기를 다 마친 다음에 다윗이 여호와의 이름으로 백성을 축복해 줬습니다. За тэгээд 2-р бүлэг биш 2-р ишлэл дээр харах юм бол Давид тийм ээ шатаалт дахилт болон эвийн тахилуудыг өргөж дууссаны дараа эзний нэрээр ард олныг
евро гэсэн байгаа. 그리고 이스라엘 그 사람 남녀들에게 각각 떡 한 덩어리와 고기 한 조각, 건포도 과자 하나씩을 나누어 줬어요. За тэгээ 3 дугаар ишлэл дээрээс харах юм бол тэр бүх Израилийн эрэгтэй эмэгтэй хүн тийм ээ хэнийг ч ялгалгүйгээр хүн бүрт нэг ширхэг таалах нэг зүсэн мах тэгээд үзмээр хийсэн боовыг тэдэнд тараа өгсөн ба. 예. 잠시만요. 미안합니다. 이것은 다윗이 하나님의 일에 협력한 사람들을 알아주는 거예요. За тэгвэл энэ маань яаж вэ гэх юм бол бурхан биш Давид бурханы ажилд хамтран оролцсон тийм ээ одоо хүнийг одоо юу гэнэ санаж гэхүү тэр хүмүүсийг энэ хүн одоо энэ хүмүүс бурханы энэ ажлыг хийхэд одоо хамтарч ажилласан шүү гэдгийг одоо санаж хүлээж авч байсан гэж. 하나님의 일에 그 협력하는 거죠. бурханы ажилд одоо хамтарсан. 네. 조금이라도 협력을 해야 돼요. Жохон ч гэсэн бид нар тийм ээ хамтрах хэрэгтэй. 마태복음 10장 그 40절부터 42절에 보면 마태복음 10장 40절 42절 한번 보시겠어요? За 40에서 10장 40절. 네. 마태 14-р ишлэл. 남진만 씨 한번 읽어 보시겠어요? За одоо намжлагч одоо уншиж болно да тийм ээ намжлагч уншиж шүү. 마태복음 10장 40절. Матай 10:40. За 39-40. Та нарыг хүлээн авах нь намайг хүлээн авсан хэрэг юм. Намайг хүлээн авах нь намайг илгээгчийг хүлээн авсан хэрэг юм аа. Амен. Амен. 42절까지. 42 хүртэл уншичаарай. Дуустал. Иш үзүүлэгчийн нэрээр иш үзүүлэгчийг хүлээн авах юм боловч иш үзүүлэгчийн шагналыг хүлээн авна. Зөвхт хүнийг зөвхт хүний нэрээр хүлээн авах юм боловч зөвхт хүний шагналыг хүлээн авна. Үнээр би та нарт хэлье. Ийм өчөөхнүүдийн нэгэнд шавийнхын хувьд уу хаяг хүйтэн ус өгсөн хинч шагналаа ис алдна гэвэ. 하나님의 일에 협력하는 사람들을 하나님이 기억해 주신다는 겁니다. За энэ дээр харах юм бол бурхны ажилд хамтарсан тийм ээ хамтран оролцож хамтарсан одоо хүнийг бурхан үргэлж санаж явах болно гэсэн маа. 선지자를 영접하는 사람은 선지자의 상을 같이 받고 의인을 영접하는 사람은 의인의 상을 같이 받는다. 또 За тийм 냉수 한 잔이라도 협력하는 사람 하나님이 그 상을 잃지 않을 것이다 약속해 주셨습니다. За тэгээд иш үзүүлэгчийн нэрээр иш үзүүлэгчийг хүлээн авсан хүн. За зөвхт хүний нэрээр хүлээн авсан хүн бол шагналаа алдахгүй бөгөөд тэр бурхны ажилд хүртэл аяг хүйтэн ус өгсөн хинч болов бас шагналаа алдахгүй гэж хэлж байна. 하나님의 일에 협력하는 죄가 돼야 됩니다. Бурхны ажилд хамтран зүтгэдэг, тийм ээ хамтран оролцдог хүмүүс болох хэрэгтэй. 하나님의 일에 도움이 되는 사람. Энэ маань юу вэ гэвэл бурхны ажилд тус болдог, тус дэм болж чаддаг хүн болох хэрэгтэй. 자꾸 하나님의 일을 힘들게 하고 방해하고 그런 사람들도 있어요. Гэтэл үргэлж эсэргээр тийм ээ бурхны ажлыг хийх гэтэл саад болдог. Одоо бурхны ажлыг хийхэд нь одоо юу гэдэг бүдрэх чулуун ч юм уу тийм ээ ийм одоо саад болдог хүмүүс байдаг. 하나님의 일을 방해하지 않도록 말도 조심해야 됩니다. 그 교회에서는 하나님의 일을 Мэдлүүд хаагаарай.
하나님의 일을 하는 사람뿐만 아니라 교인들한테도 그 말을 조심하라고 가르쳐 줘야 됩니다. За тийм учраас энэ дээр тэмээ эдгэрийг тэр саад болдог хүмүүс байна уу? Өөр эсвэл үүдээ бурхны ажлыг бурхны чуулганд хүртэл одоо буруу зүйл ярьдаг, бурхны гэдгийг ариун хүмүүс цаад болдог энэ хүмүүст хүртэл зааж сургах хэрэгтэй. Ингэж болохгүй шүү, эн чинь буруу шүү, тэр чинь зөв шүү гэдгийг зааж өгөх хэрэгтэй байна. 집에 가가지고 남질만 биш ээ, 남сраж байгаа гэж. 집에 가서 교회에 대해서 교회 일에 대해서 집에서 말하지 않는 게 좋아요. За тэгээд энэ дээр нэг зүйл нэмээд хэлэхэд гэртээ хараад чуулганы талаар ярихгүй байх нь илүү одоо юу гэдэг тэр хүнд өөрт нь одоо ашиг сайн байх нэ. 교인들에게도 그걸 얘기해 줘야 됩니다. Итгэгч нартай хүртэл энийг сайн хэлж өгөх хэрэгтэй. 또 특히 아이들, 자녀들이 있는 데서 목사님에 대해서, 교회 일에 대해서 말하지 않도록 조심해야 됩니다. За тийм учраас тэр дундаа онцгойлон хүүхдүүдийн дэргэд тийм ээ. Хүүхдүүдийн дэргэд чуулганы ажлын талаар, за эсвэл бүр одоо чуулган удирдах байгаа пастрын талаар ярихгүй байх. Одоо тал дээр маш их болгоомжтой хандах хэрэгтэй. 그 아이들 또 믿음이 어린 사람들은 잘 몰라요. Тэр хүүхдүүд болоод тэр итгэлээр баг хүмүүс бол энэ талаар сайн мэдэхгүй. 그러면 그 자녀들이 그 말을 듣고 이제 나이가 들고 자라면 교회 안 나가는 거예요. Хэрвээ ингэж хүүхдүүдийн хажууд чуулганы талаар эсвэл пастрын талаар ямар нэгэн зүйлийг ярих юм бол энэ хүүхдүүд маань тийм ээ зүрх сэтгэлдээ тогтоож авчингуудаа том болоод цуглаанд явхаа болчдөг. 또 믿음이 어린 사람들은 그 말을 듣고 상처를 받을 수가 있어요. Харин итгэлээр баг итгэгч нар тэр пастрын талаар ярьсан зүйлс тэр чуулганы талаар ярьсан зүйлсийг сонсоод сэтгэлдээ бас нөгөө шарахтай болчих магадгүй. 그래서 이제 그 하나님의 종이 좀 부족한 게 있더라도 우리 목사님이 참 훌륭하신 분이시다. 우리 목사님이 정말 좋으신 분이시다. 자꾸 이렇게 말을 해야 돼요. Тийм учраас бид нар хичнээн чуулганы ахлагч маань, удирдагч маань, пастор маань мэдээж дутагдaltaй алдаатай байх боловч тэрийг нь бид нар гэртээ алдаа дутагдлыг нь биш тийм ээ. Тэр бол сайн хүн, тэр ийм тал дээр мундаг, энэ тал нь сайн гэж тийм ээ одоо үргэлж ийм одоо талаас одоо сайн өнцгөөс нь харах хэрэгтэй байна. Ярьж явах хэрэгтэй байна. 부족한 게 있죠. 부족한 거 없는 사람 없습니다. Мэдээж дутагдalгүй хүн гэж байхгүй. 다윗도 부족한 게 있고 Давид хүртэл дутагдал байсан. 아브라함도 부족한 게 있어요. Авраамд хүртэл дутагдал байсан. 모세는 부족한 거 없습니까? Мосе хүртэл дутагдalгүй гэж юу? 이스라엘 백성들이 얼마나 모세를 원망했어요. Израилийн ард түмэн Мосегийн талаар хичнээн их бурханд тэмээ гомдлож байсан билээ. 모세가 얼마나 힘들어했는지 모릅니다. Мосе тэмээ үнэхээр ямар хэцүү байсныг бид нар мэдэхгүй. 왜 힘들어했죠? Яагаад вэ? 그 말을 가지고 사람을 힘들게 하는 거예요. Тэр яагаад хэцүү байх юм бэ гэвэл тэр нөгөө хүний үг хэл гэдэг зүйл бол одоо хүнийг маш их зовоодог байна. 절대 집에 가가지고는 목사님에 대해서 교회에 대해서는 말하지 말아라. 그렇게 가르쳐야 됩니다. Тийм учраас хинч байсан тийм ээ чуулганы итгэгч болоод тэр шинэ ирсэн хүмүүс хинч байсан гэртээ очоод чуулганы талаар за тэгээд пастрын талаар юу ч битгий ярьж байгаарэ гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. 하나님 다 들으시잖아요. 자기에게도 유익하지 않고 그 가족들, 자녀들에게도 유익하지가 않아요. Энэ бүх ярьж байгаа яриаг маань бурхан сонсож байгаа тийм ээ. Тийм учраас энэ ярьж байгаа яриа маань ярьж байгаа хүнд болоод сонсож байгаа хүнд ч гэсэн хинт ч ямар ч тус нэмэр болохгүй байх нэ. 자, 4절부터 4절에 보니까 다윗이 또 레위 사람들을 세워가지고 하나님을 찬송하게 했습니다.
За дөрөвдүгээр ишлэл дээрээс харах юм бол Давид бас тийм ээ левитчүүдийн заримыг нь одоо бурхны өмнө бурхныг магтдаг ийм хүмүүс болгож магтсан. 5절에 보니까 여러 그 레위 사람들이 나와 있죠. За 5-р ишлэл дээр харах юм бол олон одоо левитчүүдийн нэрс байна тийм ээ. леви хүмүүсийн нэрс. 또 6절에서는 나팔을 부는 사람도 있습니다. За тэгээд 6-р ишлэл дээр харах юм бол бүрээ хүртлүүлээдэг хүн гэж хөгжимчин хүмүүс гарч ирж байгаа. 하나님의 교회 앞에서 항상 나팔을 부는 사람들. За 6-гийн төгсгөлийн хэсгээр харах юм бол бурхны гэрээний авдрын өмнө үргэлж бүрээ үлээж байв гэсэн. 이것은 이제 하나님께 찬송하는 하나님께 영광을 돌려드린다는 뜻이 있습니다. За тэгвэл энэ маань болохоор бурхныг магтаж бурханд алдрыг өргөж байна гэсэн утгатай байна. 7절에 보니까 다윗이 아삽과 그 형제의 손으로 먼저 여호와께 감사 찬양을 드리게 했는데요. За тэгвэл 7-р ишлэлийг харах юм бол энэ дээр Асаф болон түүний төрөл төрөсөд түүний садангуудыг анх удаа тийм ээ одоо магтаал гэх юм уу тэр талархлыг өргүүлэхээр одоо тэднийг томилсон байна. 8절부터 36절까지 쭉 이렇게 이어져 있어요. За 8-аас 36-р ишлэл маань ерөнхийдөө бол хоорондоо маш их холбоотой ишлэл, уялдаатай. 그래서 이제 8절부터 22절까지 있죠. 8-аас 32-р 이шлэл байна тийм ээ. 이게 이제 12절부터 7절부터 36절까지가 이 다윗이 하나님께 감사한 내용인데요. За ингээд 7-р ишлэлээс ингээд эхлүүлээд харах юм бол ингээд 8-р ишлэлээс нь бурхны өмнө Давид талархаж байгаа тэр талархал байгаа. 8절부터 22절까지는 시편 네. 시편 105편 1절부터 13절까지 내용이에요. За тэгвэл 8-аас 36-р ишлэл маань бурхны өмнө Давидын өргөсөн талархал бол 8-аас 22-р ишлэл бол дуулал 105-ийн 1-ээс 16-р ишлэл байна. 예, 그 적어 놓으세요. 옆에다 적어 놓으세요. 성경에다가. За эхлээд хажуудаа бүгд Библийн хажууд биччихээрэй. 8-аас 22-р ишлэл нь болохоор дуулал 105-ийн 1-ээс 16-р ишлэл байна тийм ээ. 8절부터 22절까지는 시편 105편 1절부터 13절의 내용을 여기다 갖다 기록한 겁니다. За тэгвэл 8-аас 22-р ишлэл нь болохоор дуулал 105-ийн 1-ээс 16-р ишлэлийг одоо энд одоо бас бичиж тэмдэглэсэн байна. 23절부터 33절까지는 За тэгээд 예. 시편 96편 전체예요. 56편. 96편. 23절부터 33절은 시편 96편 전체. За 23-аас 33 дугаар ишлэл болохоор тийм ээ. 23-аас 33 нь болохоор дуулал 96 дугаар бүлэг бүхэлдээ байна. 96편 전체고 그다음 34절부터 36절까지는 시편 106편 1절 1절 47절 48절 47 48. 네. За тэгвэл 34-өөс 36 дугаар ишлэл маань болохоор дуулал 106-гийн 1 47 48 дугаар ишлэл байна. 34-өөс 36 дугаар ишлэл нь дуулал 106 дугаар бүлгийн 1 47 48 дугаар ишлэлүүд байна. 자, 그러면 앵커토이 씨 어디 갔어요? 저기 자녀들이 와서 저녁 먹자고 그래가지고 데리고 나갔대요. 아예 밥 먹는 게 뭐 이렇게 밥 먹으러 가면 안 되지 지금 다. 아이 참. 자녀들이 지금 불신자라서 지금 너무 핍박하고 어머니를 좀 기래요. 잉크바이러 씨, 그
8절부터 22절까지 좀 읽어주시겠어요? За энэ хоёрыг 8-аас 22 дугаар ишлэл хүртэл уншиж өгнө. За. Аяа эзэнт талархлыг өргөн алдар нэрийг нь дуудан ард түмний дунд үүсийг нь мэдүүлэх тун. Түүнд дуурч түүнд магтууд дууг дуулах тун. Түүний бүх гайхамшгуудыг ярих тун. Түүний ариун нэрд алдар байг. Эзнийг эрэлхийлэгчийн зүрх баясах болтугай. Эзнийг хийгээд түүний хүч чадлыг эрэлхийлэх тун. Түүний нүүр царайг үргэлж хайх тун. Эзний үйлдсэн гайхамшигт үйлсийг түүний тэмдгүүд болон түүний амнаас гарах шүүлтүүдийг санах тун. Түүний зарц Израилийн үр удам, түүний сонгосон хүмүүс Яаковын хөвгүүдээ. Тэр бидний бурхан эзэн. Түүний шүүлтүүд бүх дэлхийд байна. Мянган үеийнхэнд түүний тушаасан үг гэрээг нь мөнхөд санагтун. Авраамтай тогтоосон гэрээ, Исаакт өгсөн амлалтаа Яаковт зарлиг, Израильд мөнхийн гэрээ болгож баталсан юм. Ингэхдээ би та нарт Канаан нутгийг өв залгамжлалын хувь болгон өгнө гэж айлдсан билээ. Тэд хоогоор цөөн, дорой бөгөөд тэнд харь хүмүүс байсан. Тэд нэг үндэстнээс нөгөө үндэстэн рүү, нэг хаанчлалаас нөгөө ард түмэн рүү тэнүүчилсэн. Тэднийг дарлахыг тэрээр хэнд ч үл зөвшөөрч тэдний төлөө хаадыг зэмлсэн. Миний тослогдсон хүмүүст бүү хүр, иш үзүүлэгчдэд минь хор хөнөөл бүү учруул гэсэн. Амен. 네, 감사합니다. 여호와께 감사하여라 8절에 말씀하셨습니다. За 8 дугаар ишлэл дээр болохоор эзэнт талархал өрг гэсэн байгаа. 그래서 다윗이 이제 시편에 그 기록한 말씀들을 레위 사람들을 통해서 하나님께 찬송하도록, 하나님께 경배하도록 시킨 거죠. За Давид өөрийнхөө бичсэн энэ шүлэг хөдмөө дууллыг левитчүүдээр дамжуулан бурхны өмнө магтаал болгон дуулуулахын тулд левитчүүдэд энийг даалгасан байх юм тийм ээ. 그래서 이제 레위 사람들이 하나님께 찬송을 부르는 겁니다. За тийм учраас левитчүүд ингээд бурхны өмнө магтаалыг өргөж байна. 여호와께 감사하여라 말씀하셨습니다. За эзэнт талархал өргөн гэсэн. 하나 그 이름을 부르며 그 하신 일을 백성 가운데 알려라. Түүний нэрийг дуудагтун, түүний үйлсийг ард түмний дунд мэдүүлэгтун гэсэн байна. 우리 하나님께 감사하는 저희가 돼야 됩니다. Бид нэр үргэлж бурханд талархдаг, тийм ээ? Талархлыг өргөдөг хүмүүс болох хэрэгтэй. 감사는 언제 보통 하는가요? Тэгвэл талархлыг хизээ байнга ихэвчлэн хизээ бурханд талархдаг вэ? 감사합니다. 그렇게 얘기하잖아요. Баярлаа гэж талархдаг шүү дээ, тийм ээ? 바일사죠. 바일사. 네. 네. 몽골 말이 어려운 것 같아요. 네. Монгол хэл хэцүү юм шиг байна. 언제 보통 감사하는가요, 여러분들께서는? За тэгвэл та нар хизээ бурханд тийм ээ? илүү талархдаг вэ? Хэдийд талархдаг вэ? 뭔가 이렇게 다른 사람으로부터 뭐 이렇게 뭘 받았을 때, 그죠? Ямар нэгэн хэрэгтэй зүйлийг бусдаар дамжуулаад авсан үедээ, 누가 나를 도와줬을 때, эсвэл хэн нэгэн надад тусалсан үед, 또 우리가 뭐 하나님께 감사할 때도 있죠. бид нар бурхны өмнө талархах үед байдаг, тийм ээ? 뭔가 일이 잘 되고 뭔가 해결됐을 때. Ажил үйлс маань ямар нэг байдлаар тийм ээ шийдвэрлэгдэж бүх зүйл болж бүтсэн үед, 병이 나았을 때, өвчин идэгсэн үед,
그러면 일이 잘 안 되고 어려운 일을 만났을 때는 어떻게 해야 되는가요? За тэгвэл бид нар хүнд хэцүү асуудал тулгарх үед тийм ээ бидний нөгөө шийдвэрлэх ёстой ажил маань бүтэж болж бүтэхгүй байх үед бид нар яах ёстой вэ? 우리는 그때도 감사해야 됩니다. Бид нар тэр үед ч гэсэн Бурхны өмнө талархах хэрэгтэй. 우리 일이 잘 안 돼도 하나님께 감사하는 저희가 돼야 됩니다. Бидний хийж байгаа ажил маань сайн болж бүтэхгүй байсан ч гэсэн бид нар Бурханд талархдаг байх хэрэгтэй. 실패했을 때 하나님 감사하셔야 됩니다. Бид нар алдахтаа хүртэл Бурхны өмнө талархдаг байх хэрэгтэй байна, тийм ээ? 병들었을 때 Өвдсөн үедээ ч гэсэн 하나님 감사하셔야 됩니다. Бурхны өмнө талархах хэрэгтэй. 왜 감사해야 되는가? Тэгвэл яагаад бид нар тэр үед талархах ёстой юм бэ? 여기 지금 성경에 그 말을 하고 있는 겁니다. Библиэлд түүнийг хэлж байна, тийм ээ? Энэ талаар. 하나님의 이름을 부르고 하나님이 하신 일을 백성들에게 알려줘라. Түүний нэрийг дуудаг түн, түүний үйлсийг ард түмэнд мэдүүлэх түн гэсэн байна. 하나님께 노래하고 그분을 찬양하고 그분의 놀라운 일들을 모두 말해줘라. Түүнд дуу магтан дуулж түүнийг магтаал түүнд дуулж түүнд магтаалыг дуулах түн түүний бүх гайхамшгуудыг ярих түн гэсэн мөн. 놀라운 일이 뭘까요? 하나님이 하신 놀라운 일. Тэгвэл Бурхны хийсэн тэр гайхамшгууд гэж юу юм бэ? 뭐가 놀라운 일일까요? Юу нь гайхамшигтай юм бэ? 여러분 한번 생각해 보십시오. 네? 한번 생각해 보라 그랬어요. Бүгдээрээ сайн бодоод үзээрэй. 몽골에는 뭐 소도 많고 양도 많잖아요. Монголд бол хон нөхөр гэл тийм ээ одоо таван шумаалд илбэгтэй. 여러분 소로 태어났으면 어떻게 됐을까요? 양으로 태어났으면 어떻게 됐을까요? Хэрэг та нар өхөр ч юм уу эсвэл хон болоод төрсөн бол яах вэ? 그러면 얼마나 비참한가요? 생각해 Бид 보십시오. бол хичнээн одоо юу гэдэг ичхэвтэр гэх юм уу? 근데 우리가 이렇게 사람으로 태어나가지고 또 하나님께서 예수 믿게 하신 거 얼마나 감사합니까? Бид нар хүн болж төрөө тийм ээ Бурхан биднийг Есүст итгүүлсэнд хичнээн одоо талархмаар вэ? 우리 주변에 여러분 주변에 예수 믿지 않고 세상을 떠나시는 분들이 얼마나 많습니까? Бид бүхний эргэн тойронд бас та бүхний эргэн тойронд Есүст итгэлгүйгээр тийм ээ итгэлгүйгээр дэлхийг оргисон хүмүүс хичнээн их байгаа билээ. 이번에 코로나 때문에 몽골 사람들이 얼마나 많이 죽었습니까? Коронавирус болоод тийм ээ Монгол хүмүүс хичнээн их хүмүүс одоо нас орсон билээ. 그 중에 많은 사람들이 구원받지 못하고 예수 믿지 않고 죽은 사람들이 많잖아요. Тэр хүмүүсийн дундаас тийм ээ одоо аврагдсан хүмүүс ч байгаа, аврагдаагүй хүмүүс ч тийм ээ Есүст итгэлгүйгээр нас орсон хүмүүс ч гэсэн их байгаа. 교회 한 번도 나와보지도 못하고 Цуглаанд нэг ч удаа ирж чадаагүй, 성경 말씀도 한번 제대로 들어보지 못하고 그렇게 Библийн үгийг нэг ч удаа сонсож үзээгүй. 부자도 죽고 유명한 사람도 죽고 그러잖아요. Баян ч вэ нүү, нэр алдартай ч вэ нүү хамаагүй тийм ээ үхсэн. 이번에 우리 한국에서 유명한 사람이 죽었습니다. Энэ үдэ коронавигоор Солонгост маш алдартай хүн нас орсон. 코로나 때문에 죽은 건 아니고 미국에서 자살했어요. Коронавирус болоод үхчихэг үхээгүй байх нь Америкт очоод амиа хорлцсон.
젊은 사람이에요. их залуу хүн 나이가 51세. 51 настай. 저보다도 어린 사람이네요. Надаас ч илүү залуу хүн байх нь тийм ээ. 돈이 굉장히 많은 사람입니다. Муу маш их мөнгөтэй хүн. 우리나라에서 세 번째 돈이 많은 사람이에요. Солонгосын одоо баячуудынхаа тоон эхний 3-т ордог хүн байна. 큰 그 게임 산업을 하는 게임 업체를 운영하는 사람입니다. Маш том одоо нэг тоглоомын юм одоо тэр байгууллага тоглоомын одоо компанитай. 결혼도 했고 자녀도 있어요. Мэдээж тэр хүн гэрэлсэн үр хүүхэдтэй. 네, 자살했어요. Гэтэл тэр хүн амиа хорлолцсон. 우울증을 앓고 있었대요. Тэр хүн болохоор нөгөө ганцрах гэдэг өвчтөй байсан байна. 우울증이 뭐예요? ганцрах. 네, 우울증을 앓고 있었대요. Тийм өвчтөй байсан байна. Тэр болохоор сэтгэл зүйн өвчин. 그 많은 돈이 있어도 제대로 쓰지도 못하고 누리지도 못하고 죽었어요. Маш их мөнгөтэй хэрнээ тийм ээ тэр мөнгөө ч ашиглаж чадахгүй, хэрэглэж чадахгүй байж байгаа өгчихсэн байна. 근데 사람들은 보통 돈이 있으면 다 해결된다고 생각하잖아요. Гэтэл хүмүүс бодохдоо тийм ээ мөнгөтэй бол бүх асуудлыг шийдэж чадна гэж боддог. 돈이 많으면 행복해질 거야. Мөнгөтэй байх юм бол мөнгө ихтэй байх юм бол аз жаргалтай болно гэж боддог. 좋은 집이 있으면 나는 행복할 거야. Сайхан гэрт амьдрах юм бол би аз жаргалтай байна гэж боддог. 또 좋은 차를 타고 다니면 나는 행복할 거다. Сайхан машин унах юм бол тийм ээ би аз жаргалтай байна гэж боддог. 근데 막상 그걸 다 가졌는데 행복하지 않은 거예요. Гэтэл энэ бүх зүйл өөрт нь байсаар байхад тийм ээ тэр аз жаргалыг мэдэрч чадаагүй байхад. 왜 행복하지 않은 걸까요? Яагаад аз жаргалыг мэдрээгүй юм болов? 만족이 없어요. 만족. Түүнд сэтгэл ханамж гэдэг зүйл байхгүй. 기쁨이 없는 거예요. Баяр хөөр гэдэг зүйл байхгүй. 만족하고 기쁨은 항상 같이 다니는 친구입니다. Тэр баяр хөөр тэр сэтгэл хангалуун байдлаас тийм ээ тэр үргэлж баяр хөөр дагалдаж байж байгаа байна. 동전의 양면과 같아요. Одоо тэр баяр хөөр болоод сэтгэл ханамж хоёр маань зоосны яг хоёр талтай адилхан. 만족하는 사람은 기쁨이 있고 기쁨이 있는 사람은 만족하는 사람이에요. Сэтгэл хангалуун байж чаддаг хүн баяр хөөртэй байж, баяр хөөртэй байдаг хүн бол бас сэтгэл хангалуун байж чаддаг байна. 만족이 없는 거예요. 기쁨이 없어요. Гэтэл тэр хүн сэтгэл ханамж гэдэг зүйл алга. Тийм ээ? Тийм учраас түүнд бас баяр хөөр гэдэг зүйл алга. 도대체 왜 그럴까요? Яагаад юм болов? 그 사람이 뭐 공부를 많이 안 했나요? Тэр хүн сайн сурч одоо юу гэдэг ихтэй сургуульд сайн сурч чадаагүй болов? 결혼을 뭐 잘못해가지고 불행한 결혼 생활을 했는가요? Эсвэл тэр хүн буруу хүнтэйгээ суугаад аз жаргалгүй амьдарсан юм болов? 모든 걸 다 가지고 있었지만 기쁨이 없어요. Гэтэл түүнд бүх зүйл байсан боловч түүнд баяр хөөр байгаагүй байна. 도대체 왜 그런 걸까? Тэгвэл энэ хүн яагаад ийм болсон юм болов? 그 답은 성경에 있습니다. Тэгвэл хариулт нь бол Библиэлд байна. 예수 그리스도를 발견하지 못한 사람은 진정한 만족과 기쁨을 얻지 못해요. Есүс Христийг олж таньж мэдээгүй хүн бол тэр жинхэнэ баяр хөөргийг, тэр сэтгэл ханамжийг мэдэрч чадахгүй байна. 요한복음
7장에서는 Мгм. 예수님께서 어떤 여자를 만나셨죠. Яохны 7 дугаар бүлэг дээр байна уу да тийм ээ Есүс нэг эмэгтэйтэй уулздаг. 사마리아 여자인데 Тэр бол Самар эмэгтэй. 도대체 사는데 만족이 없어요. Гэтэл түүнд сэтгэл ханамж гэдэг зүйл амьдралд нь байхгүй. 그 남편을 자꾸 남편을 여러 두었어요. Олон хүнтэй хамт амьдарч олон одоо тийм ээ одоо ирчүүдтэй одоо хамт амьдарч үтсэн. 남편 몇 명이 있었죠? Тэр хэдэн нөхөртэй байсан мөлий? 6명. 6 хүн тийм ээ. 전에 5명 있었고 Аа. 지금 있는 남편 Аа. 그 남편도 네 남편이 아니다 예수님이 말씀하셨죠. За тэгээд түүнд юу хэлдэг вэ гэм бол Есүс хэлэхдээ чи өмнө нь 5 эр хүнтэй байсан. Гэтэл одоо байгаа нөхөр чи хүртэл чиний нөхөр бишээ гэж хэлдэг. 남편에게 사랑을 받고 남편하고 행복하게 살면 나는 정말 만족할 거라고 생각한 거예요. Нөхөртөөгөө хэрвээ нөхөртөө болох юм бол би сэтгэл хангалуун байж чадна, баяр хөөртэй байж чадна гэж бодсон. 우리 여자분들은 그런 생각, 그런 Намсрай зөвгчээ, наа ягчээ. 그런 생각이 다 조금씩 다 있겠죠 아무래도 그죠? Магадгүй эмэгтэй хүмүүст бүгдэнд нь иймэрхүү бодол байдаг байх. 내가 좋은 남자를 만났으면 더 행복하게 살 텐데 그런 생각 하시나요? Одоо юу гэдэг эмэгтэйчүүд би одоогийн байгаа нөхрөөсөө илүү сайн эр хүнтэй уулзсан бол илүү аз жаргалтай амьдрах байсан байхаа гэж. 또 남자들은 내가 더 좋은 여자를 만났으면 행복하게 살 텐데 그런 생각할까요? Гэтэл эмэгтэйчүүд нь тийм ээ би одоо юу гэдэг би энээс эртүүд нь эсрэгээрээ бас би энээс илүү өөр эмэгтэй хүнтэй уулзсан бол илүү аз жаргалтай байх байсан байхаа гэсэн ийм бодол байдаг. 나였지. 근데 사람은 다 똑같습니다. хүн адилхан. 부자든 가난한 사람이든 공부를 많이 했든 공부를 많이 하지 못했든 또 모든 사람은 다 똑같다고 봐야 돼요. Ядуу байна уу, баян байна уу тийм ээ? Эсвэл их зүйл сурсан байна уу, ямар нэгэн зүйл сураагүй байна уу? Хамаагүй бүгдээрээ яг адилхан гэдгийг бид нар санаж явах хэрэгтэй. 예수 그리스도를 발견하지 못한 사람은 진정한 만족과 기쁨을 얻을 수 없다. Есүс Христийг олж аваагүй тийм ээ? Олж таниагүй энэ хүн байх юм бол энэ бол жинхэнэ тэр сэтгэл хангалуун байдлыг, сэтгэл ханамжийг мэдэрч үзээгүй хүн байна. 그분의 놀라운 일들을 모두 말해라 그랬습니다. За тэгээд 9-р ишлэлээр хэлсэн тийм ээ? Түүний бүх гайхамшгуудыг ярихтун гэж хэлсэн байна. 그 놀라운 일이라고 하는 것은 하나님의 구원 역사예요. 구원 역사. За тэгвэл энэ гайхамшиг гэдэг маань юу хэлээд байна вэ гэх юм бол Бурхны тэр авралын ажлыг хэлээд байна. 우리는 하나님 감사해야 돼요. Тэрнээс бид нэр Бурханд талархах хэрэгтэй. 예수님께서 그 사마리아 여자에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 예수스 사마리 эмэгтэйд юу ч хэлсэн бэлээ? 여기 이 운물의 물을 마시는 사람은 다시 목마르게 될 것이다. 그러나 내게 오는 사람은 그 속에서 영원히 솟아나는 샘물을 내가 주겠다 그러셨죠. За тэр Самари эмэгтэйд Есүс хэлэхдээ тийм ээ энэ худгаас уугч хүн уусан даруйдаа аман цангана гэсэн. Харин над руу ирэх хүн би түүнд өөрийн амийн усыг өгөхөд тэр уусан ч надад ахиж цангахгүй юу гэж хэлдэг байна. 하나님이 주시는 기쁨은 우리 속에서 나오는 기쁨이에요. Бурхны өгч байгаа баяр хөөр бол тийм ээ бидний дотроос гарч байгаа тэр баяр хөөр байна. 다른 사람이 알 수 있나요? Миний тэр баяр хөөргийг бусад хүмүүс таньж харж мэдчих чадах уу? 다른 사람이
모를 수도 있습니다. Миний тэр баяр хүрийг бусад хүмүүс мэдэхгүй байж болно тийм ээ. 여러분 이런 생각 해보셨어요? 한번 얘기해 주세요. Та нар ингэж бодож үзсэн үү? 예, 여러분 금덩어리가 하나 생겼어요. 큰 금덩어리가 하나. 이런 금덩어리가 하나 생겼습니다. За нэг ийм одоо юу гэдгийг том алттай болчлоо гэж бодъё. 이 정도 되면 굉장히 비싼 금덩어리일 텐데 За энийг ингээд үзэх юм бол маш одоо нэг хэмжээд үзэх юм бол маш үнэтэй тийм ээ одоо алт байгаа. 금덩어리가 하나 생겼습니다. 여기 속에 Ийм алттай боллоо. 주머니 하나 넣고 있습니다. За тэр алтаа ингээд керманда хийцэн байна тийм ээ. 그런데 다니면서 난 금덩어리가 있어. 난 금덩어리 가지고 있는 사람이야. 그렇게 말하면서 다닐 수 있을까요? За тэгвэл та нар одоо алтаа кермалчаа тийм ээ гадаа гудамжаар явахдаа би өөртөө амар том алттай хүн надад алт байгаа гэж хэлээ яваад энэ тэнд хэлж явж чадах уу? 그러지 않을 것 같은데. Магадгүй алттай болох юм бол надад алт байгаа гэж энэ тэнд хэлж чадахгүй тийм ээ. 예. 아무도 없는 것처럼, 예, 아무 일도 없는 것처럼 그렇게 행동하지 않을까요? Юу ч болоогүй юм шиг юу ч юу гэдэг байхгүй хүн шиг тэ чимээгүй байна тийм ээ. 우리 여자분들은 다이아몬드 좋아하시죠? 다이아몬드. За эмэгтэйчүүд нөгөө алмазанд дуртай тий. 예, 여자분들은 반짝반짝하는 걸 좋아하시는 것 같아요. Эмэгтэй хүмүүс их юу гэдэг гоё гялтгансан гоё сайхан юмд өнгөтэй юмд дуртай байдаг юм шиг байна юм. 커다란 다이아몬드 반지를 선물로 받았어요. Том алмазан бүгд одоо авлаа гэж одоо бэлгэнд авлаа. 그래서 사람들에게 막 이렇게 야 이거 봐라 나 다이아몬드 반지가 생겼어. 그게 자랑하고 싶겠죠? Хэрвээ тийм алтан бүгдтэй биш юм. Алмазан бүгдтэй болчих юм бол одоо трийг хүнд гайхуулаад энэ хардаад ингээд алмазан бүгдтэй гэж гайхуулаад явахыг хүснэ тийм ээ. 근데 사실은 속으로는 걱정스러운 거죠. Гэхдээ хэдийгээр бусдад сайжрах харуулахыг хүсэж гисэн дотроо бас санаа зовж айж имэн. 아 이거 잊어버리면 어떻게 하나? Яна энийг хайчуул яах вэ? 이거 누가 가져가면 어떻게 하나? Хин нэгэн хулгайлаад эсвэл булаагаа явуучвал яана. 그 한국 사람들 중에는요 반지를 똑같은 걸 두 개를 해요. Тэгээ солонгос хүмүүсийн хувьд зарим нь ийм байдаг. Яг адилхан тийм ээ одоо хоёр бүгж хийгээд 하나는 진짜 다이아몬드, нэг нь 하나는- болохоор жинхэнэ алмазтай. 하나는 가짜 다이아몬드. Нөгөөх нь болохоор хуурамч. Алмаз нь хуурамч. 진짜 다이아몬드는 집에 저 농 속에다 집어 넣어놓고 Тэгээд 보관합니다. жинхэнэ алмазаа болохоор тийм ээ гэртээ тэр юу гэдэг сэв ч юм уу ямар нэг одоо эрдэнсийн хайрцагтай хийгээд далтлаад нуугаад 그거는 그 기쁨이 될까요? тэглээгээд энэ түүнд тэр баяр хөөргийг өгч чадах уу? 다이아몬드 때문에 오히려 걱정만 많아지는 거예요. Гэтэл энэ алмаз гэдэг зүйлээс болоод тийм ээ тэр санаа зовлт одоо маш их болно. 금덩어리 때문에 걱정만 많아져요. Тэр алтнаас болоод олсон алтнаасаа болоод маш их одоо санаа зовлт бий болох болно. 차를 벤츠를 샀어요. За маш үнэтэй машин тийм ээ бенз судлаад авчлаа. 그러면 기쁨이 올까요? Хэрвээ тийх юм бол тэр үнэтэй машин худалдаж авлаа гэд тэр баяр хөөртэй байж чадах уу? 맨날 차를 닦고 말이죠. Тэгээ байнга л машинаа арчаал тийм ээ зүлгээл. 차 때문에 걱정 더 피곤해졌어요. Машинаасаа болоод илүү их одоо юу гэдэг ингээд зовоол. 세상은 원래 그런 겁니다. Дэлхий бол угаасаа тийм байна. 훌륭한 남편을 만나서 결혼했다고 생각해 보세요. Үгүй лаг мундаг нөхөртөө боллоо гэж бодоод үзье. 아주 훌륭한 유명한 사람인데 내가 그 사람과 결혼했다.
маш одоо алдартай одоо юу гэдэг мундаг хүн байсан. Тэгээ тэр хүнтэй хамт тэр хүнтэй гэрлэлээ гэж бодоход. 그럼 그 아내는 행복할까요? Тэгвэл тэр ихнэр тийм аз жаргалтай байж чадах уу? 그 남편 때문에 많이 힘들 것 같은데 그 여자가 Магадгүй тэр нөхрөөсөө болоод маш их зовох байхаа. 그렇지 않을까요? Тийм биш гэж үү? 아내가 남편보다 아주 훌륭한 굉장히 훌륭한 여자와 결혼했다. За тэгвэл эсэргээр эрэгтэй хүн өөрөөсөө илүү маш их нэр алдартай эсвэл маш их мундаг гэхүү ийм эмэгтэйтэй гэрлэлээ. 그러면 그 남편은 행복할까요? Хэрвээ тэгэх юм бол энэ нөхөр тийм ээ одоо аз жаргалтай байж чадах уу? 하나님께서 주시는 기쁨이 없으면 만족이 없으면 우리는 행복해질 수 없는 사람들입니다. Бурхны өгсөн тэр баяр хөөр, Бурхны өгсөн тэр сэтгэл ханамж, тэр сэтгэл хангалуун байдал гэдэг зүйл байхгүй бол бид нэр аз жаргалтай гэж тийм ээ байж чадахгүй байна. 그러니까 우리는 얼마나 참 감사한 사람들입니까? Тийм учраас бид нэр одоо мах хичнээн талархмаар тийм ээ талархуу штай хүмүүс байна вэ? 10절에 보니까 Анхаарал дээр харах юм бол 역대상 16장 10절입니다. за шаштрын дээдийн 16-гийн 10 тийм ээ. 그분의 거룩하신 이름을 자랑하여라. 여호와를 찾는 자들의 마음이 즐거울 것이다. 말씀하셨습니다. За түүний ариун нэрт алдар байг. Эзнийг хайж буй хүний зүрх баяр баясгалантай байх болтугай гэсэн. 여호와를 찾는 사람들의 마음은 즐거워진다. 그러셨습니다. Эзнийг хайж буй хүний зүрх баяр баясгалантай байх болтугай гэсэн байна. 하나님을 어떻게 찾죠? Бурхныг яаж хайх вүлээ? 하나님을 찾는 방법이 뭔가요? Тэгвэл Бурхныг хайх арга гэж ямар арга юм бэ? 첫째는 기도입니다. За нэгдүгürt нь мэдээж залбирал байна. 기도 하나님을 찾는 거죠. Залбирал маань одоо Бурхныг хайж байхныг хайх арга байна. 기도는 두 가지가 필요합니다. Залбиралд хоёр зүйл хэрэгтэй. 첫째는 Нэгдүгürt нь 깨어 기도하라고 말씀하셨어요, 성경에. Библиэр сэргэг байж залбир гэсэн маа. 정신을 차리고 깨어 기도해라. Сэргэг байж залбираа гэсэн. 두 번째는 힘써 기도하셔야 됩니다. За тэгээ хоёрдугаарт нь одоо хүчээ зарцуулан тийм ээ одоо залбирах хэрэгтэй. 기도는 힘쓰지 않으면 기도 못해요. Залбиралд тийм ээ хүч зарцуулахгүй л хинч залбирч чадахгүй. 뭐 기도하면 되는 거 아닌가? Зүгээр л залбирахад болохгүй гэж үг. 여러분 기도 한번 해보십시오. Та нар залбираад үзээрэй. 눈은 딱 기도하려고 눈을 딱 감잖아요. Залбирыгээд нүдээ анжин тийм ээ. 그럼 갑자기 5만 가지 생각이 다 들어올 거예요. Залбирыгээл нүдээ аннангууд 9 шидийн бодол толгой дотор ингээд ургаалаар гараад ирдэг тийм ээ. 눈을 딱 뜨면 Нүдээ нээчих юм бол 아무렇지도 않은데 нөгөө нэг бодол санаа байхгүй болсон юу ч байхгүй. 기도하려고 눈을 딱 감으면 Залбирах гээд нүдээ анхил юм бол 뭐 별난 생각이 다 들어올 거예요. Бурхныг бишээ юу лээ. Залбирах гээд нүдээ анхил юм бол тийм ээ 9 шидийн бодол санаа янз янзын бодол толгой дотор орж гараад идэг, ороод идэг. 아유, 왜 기도만 하려고 그러면 이렇게 생각이 많아지는 건가? Ягаад зөвхөн ингэж залбирах гингүүт л тийм ээ одоо янз бүрийн бодол санаа орж ирээд идэм болоо гэж бодлоод орж ирээд идэм болоо. 그래도 참고 계속 기도를 하셔야 됩니다. Тэгсэн ч гэсэн үргэлж төвчж тийм ээ залбирах хэрэгтэй байна. 시간이 들어가야 돼요. Түүнд мэдээж цаг зарцуулах хэрэгтэй. 10분, 10 минут, 20분, 20 минут, 30분.
30 минут, 1시간, 1 цаг, 2시간, 2 цаг 점점 깊이 들어가는 거예요. аажмаар тийм ээ тэр залбирал руу одоо гүн гүнзгий орж байдаг. 그 시간을 채워야 돼요. Мэдээж тэр бид нар цаг хугацааг тийм ээ одоо зарцуулах хэрэгтэй түүнд. 우리 몽골 분들도 핸드폰 가지고 뭐 유튜브 같은 거 많이 보시나요? Ама 볼거예요. 페이스북이나 SNS 막 하고. 여러분 하루에 핸드폰 얼마 동안 보시는 것 같아요? За та нар өдөрт хэдэн цаг орчим тийм ээ уцтаа ингэж хамааралтай байна вэ? 한 3-4시간씩 보실걸요? Магадгүй нэг 3-4 цаг орчим утас барих байх тийм ээ. 기도 안 하고 Залбирахгүйгээр 성경 안 읽고 Библи уншихгүй. 우리 핸드폰은 열심히 봅니다. Нэ? 핸드폰은 열심히 본다고요. Утсыг бол маш идэвхтэй оролцдог тийм ээ. Үзэн янз янзын үзэн Facebook орно гэл. 그 절제를 잘 하셔야 됩니다. Бид нэр өөрийгөө маш сайн захирч удирдах чаддаг байх хэрэгтэй. 힘써 기도하지 않으면 기도 제대로 못 해요. Бид нэр хүч зарцуудан тийм ээ тэр цаг гарган залбирахгүй бол сайн залбирч чадахгүй. 집에서 기도하는 것보다는 교회 예배당에 가서 기도하는 게 좋죠. Гэртээ залбирхаас илүүтэйгээр чуулганд очоод залбирх нь илүү дээр. 또 예배당에 가서 기도하는 것보다는 초원에 나가서 산에 가서 기도하는 게 더 좋습니다. За тэгвэл чуулганд залбирхаас илүүтэйгээр тийм ээ ууланд гараад эсвэл хээр очоод тийм ээ тал дээр очоод залбирх нь илүү дээр байх нь. 아, 예배당에서 기도하는 게 더 좋은 거 아닌가? Чуулганд очоод залбирх нь илүү дээр биш мүү гэж. 뭐 예배당에서 기도하는 것도 괜찮죠, 좋죠. 네. Мэдээж чуулганд залбирх нь зүгээр, сайн. 근데 밖에 예수님께서도 마가복음 1장 35절에 습관을 쫓아서 산에 가서 기도하셨어요. 2장이요? 1장. 아하. За Марк 1-ийн 35 дугаар ишлэлээр харах юм бол Есүс тийм ээ зуршлынхаа дагуу тэр одоо уул руу тийм ээ залбирахаар явсан гэж байна. 여러분들은 산보다는 초원이 많잖아요. Гэтэл Монголын хувьд уулнаас илүүтэйгээр одоо тал ихтэй тийм ээ Монгол. 우리 한국에는 산이 많습니다. Солонгос бол маш их одоо уултай. 저는 이제 한 달에 한 번씩 산에 꼭 가는데요. Би сард нэг удаа заавал одоо ууланд явдаг залбирахаар. 주일날 이제 예배 끝나면 주일날 저녁에 출발합니다. Бүтэн сайнны орой тийм ээ мөргөл дуусах юм бол тэр оройдоо явдаг. 한 3시간 정도 걸리는 곳인데요. Нэг 3 цаг орчим явдаг газар байгаа. 산에 가서 금요일날 저녁에 내려옵니다. За тэгээд бүтэн сайнны орой яваад 5 дахь орой тийм үү буцаж ирдэг. 한 주간 동안 산에 가서 혼자 지내다 옵니다. 7 хоногийн турш ганцаараа тэр хээр ууланд залбирч аваад ирдэг. 매달 가요. Байн явдаг. 한 달에 한 주간씩. Сар болгон 7 хоногийн турш. 한여름에도 가고 한겨울에도 가고. Өвөлж очдог. 올해 35년째 가고 있어요. Одоо 35 дахь жилдээ очиж залбирч байна. 여러분들도 초원에 가서 기도하시면 참 좋을 것 같은데요. Та нар ч гэсэн тийм ээ одоо
талд руу гараад тийм ээ одоо очоод залбирвал бас дээр байхаа. 텐트 같은 게 있으면 참 좋은데 텐트. Өөрийн гэсэн одоо майхантай бол тийм ээ. 텐트 좀 보내주려고 그러는데 아우 지금 다 준비해 놨는데도 못 보내주고 있어요. Уг нь Монгол руу хэдэн майхан явуулъя гэж бодоод бэлдсэн ч гэсэн одоо болтол явуулж чадахгүй байгаа. 제가 한 5개 정도 제가 쓰던 거 5개 정도 다 좋은 것들인데 지금 Өөрийнхөө хэрэгжилжсэн 5 майхан бэлдсэн. 제가 주기로 약속했잖아요. Уг нь өгнө гэдээ амлацсан байгаа тийм ээ. 강소영 목사님도 또 여러 개 보내려고 그러고. Хамаастар хүртэл нэг хэдийг явуулах гэдээ бас бэлдсэн. 그래서 하나님을 찾는 사람이 돼야 됩니다. Тийм учраас бид нар Бурхныг хайж, ирж хайдаг хүмүүс болох хэрэгтэй. 찾는 방법은 첫째가 기도라 그랬죠. За тэгвэл Бурхныг ирж хайх арга нэг нь юу вэ гэх юм бол нэгдүгürt нь залбирах арга байна. 둘째가 뭘까요? Тэгвэл хоёрдугаар нь ямар арга юм болов? 하나님을 찾는 방법은 순종입니다. 순종. Түүнд дуулууртай байх нэ. 순종이 믿음이에요. Дуулууртай байна гэдэг маань бол итгэл байна. 나는 믿음이 있습니다. 그러면 순종이 따라가게 돼 있어요. 순종. Тэгвэл би итгэлтэй гэх юм бол тийм ээ дуулууртай байж, дуулууртайгаар дагдаг байх юм. 순종하지 않는 사람은 믿음 없는 사람이에요. За тэгээд дуулууртай байж чадахгүй байгаа хүн бол итгэлгүй хүн байна. 순종 잘하세요? Сайн дуулууртай байгаарэ. 믿음이 자라난 증거는 순종하는 걸 보면 알 수 있어요. Итгэлээр өссөн байдлыг нь харахыг хүсвэл тэр хүн хэр дуулууртай байна вэ гэдгийг л харахад болно. 여호와를 찾는 방법은 두 가지가 있는데 첫째는 기도이고 둘째는 순종이다. За тэгвэл бурхан буюу тийм ээ бурхан эзнийг хайрч, ирж хайх арга бол нэгдүгürt нь залбирал, хоёрдугаарт нь дуулууртай байх байдал байна. 11절에 여호와와 그분의 능력을 구하며 항상 그분의 얼굴을 찾아라 그랬습니다. За тэгээ 11-р эшлэлээр харах юм бол эзнийг болон түүний хүчийг эргэтэн үргэлж түүний нүрийг хайхтун гэсэн байна. 하나님의 능력을 구하라 그러셨어요. За эзний хүчийг эргэтэн гэсэн. Ирж хай гэсэн байна. 능력 있는 사람이 돼야 됩니다. Бид нар хүч чадалтай хүмүүс болох хэрэгтэй. 능력 있는 하나님의 종이 돼야 된다. Хүч чадалтай бурхны боол болох хэрэгтэй. 하나님의 일은 이 말 잘하는 거 가지고 지혜로운 말 가지고 되는 게 아닙니다. Бурхны ажил бол тийм ээ юу гэдэг хэл амаар зөвхөн яригддаг биш тийм ээ. Нэг ухаалаг үгсүүдийг ашигладагт орох байдаг биш. 몽골 목사님들 중에도 말 잘하는 사람, 말 잘하시는 분들이 있는 것 같아요. Монгол пасторуудын дунд хүртэл хэл ярианы авьяастай гэх юм уу тийм хүмүүс маш их байдаг тийм ээ. 야, 말을 어떻게 저렇게 잘할까? Яаж ингэж тийм ээ одоо сайн ярьдаг байна. 그런데 하나님께서는 그 지혜로운 말 잘하는 거 가지고는 하나님이 인정하지 않으세요. За тэгвэл бурхан бол ерөөсөө тийм ээ тэр зөвхөн нэг үг хэл амдаа сайн эсвэл одоо юу гэдэг ухаалаг зүйлс эсвэл нэг тийм боловсон яриа ч юм уу тийм ийм зүйлийг бурхан бас тийм жайхтар таатаа хүлээж авдаггүй. 그럼 뭐가 필요한가? Тэгвэл юу хэрэгтэй вэ? 능력이 필요해요. 능력. Тэр хүч гэдэг зүйл хэрэгтэй байх нь. 능력이 있어야 하나님의 교회가 견고하게 세워질 수 있습니다. Тэгвэл энэ хүч байж бурханы чуулган тийм ээ улам илүү бурханлагаар босгон байгуулагдаж чадна. 교회가 성장이 잘 안 되고 교인들이 자꾸 시험을 일으킨다. 왜 그럴까요?
чуулган сайн өсөж чадахгүй, итгэгч нар байнга ингээд хоорондоо асуудал үүсгэж байна гэвэл. 자꾸 교인들이 자꾸 말썽을 일으키고 순종을 잘 안 하고 나를 힘들게 한다. 왜 그러죠? Чуулган үргэлж одоо хүнд хэцүү байгаа л итгэгч нар хоорондоо ямар нэгэн асуудал үүсгээл ямар нэг асуудал чуулган дотор бий болоод байна гэвэл яагаад ийм асуудлууд үүсэж байна вэ? 병원에 갔는데 환자가 여기가 아프고요, 여기가 아프고 배도 아프고 머리도 아프고 그럽니다. 그럼 의사가 진단을 해야 될 거 아니에요. За тэгвэл эмнэлэгт очиод тийм ээ өвчтөе хүн эмнэлэгт очиод толгойч өвдөл, эмч өвдөл, тэнцч өвдөл, буурч өвдөл, нурууч өвдөл гэх юм бол мэдээж эмч түүнийг үүзэн тийм ээ. 그 왜 이유가 뭔가? Яагаад одоо ингэж өвдөж байгаа юм болоо? 능력이 없어서 그래요. Тэгвэл чуулганы хувьд бол хүчгүйгээсээ болоод ингэж байна. 하나님의 일은 능력을 하는 겁니다. Бурхны ажлыг бол хүчээр хийдэг юм аа, бурхны хүчээр. 능력을 얻는 방법이 뭐냐? Тэгвэл энэ бурхны хүчийг авах арга юу юм бэ? 능력을 얻는 방법이 뭐죠? Тэгвэл эзний хүчийг авах арга нь юу юм бэ? 여호와를 찾아야 돼요. Бурхны хүчийг тийм ээ одоо авах арга нь юу юм бэ гэх юм бол эзнийг хайх хэрэгтэй. 기도해야 돼요. Залбирах хэрэгтэй. 기도해야 하나님의 능력을 받을 수가 있어요. Ингэж тэр бол тийм ээ залбирчээс тэр бурхны хүчийг авах болно. 뭐 책 많이 읽고 뭐 세미나 다니고 뭐 그렇게 되는 게 아니에요. Одоо юу гэдэг бурхны хүчийг авахын тулд одоо ном их уншаад эсвэл энэ тэнд янз янзын семинар цугаал тийм ээ. Ингэж тэр хүчийг авдаг юм шиг. 기도를 많이 하셔야 돼요. Илүү их залбирах хэрэгтэй байна. 기도 안 한다. Залбирахгүй байна. 그러면 능력 없는 하나님의 종이 되는 거예요. Хэрвээ залбирахгүй байх юм бол энэ бол хүч чадалгүй бурхны хүчгүй тэр бурхны боол байх юм. 10년 지나도 능력 없는 사람, 20년 지나도 능력 없는 사람, 30년 지나도 능력 안 생겨요. Залбирахгүй байх юм бол тийм ээ 10 жил өнгөрсөн ч 20 жил өнгөрсөн ч 30 жил өнгөрсөн ч тэр хүч гэдэг зүйл байхгүй байх болно. 그 사람이 가는 교회는 다 잘 안 돼요. Тэр пастрын очсон чуулган болгон тийм ээ сайн байж чадахгүй. 시골 가서 목회해도 잘 안 되고 도시 가서 해도 잘 안 되고 안 됩니다. хөдөөдөж тийм ээ хончилсан болж өгөхгүй, хотдож хончилсан болж өгөхгүй, ерөөсөө болж өгөхгүй байна. 교인들은 자꾸 시험을 일으켜요. Итгэгч нар нь үргэлж одоо сорилт бий болох болно, асуудлыг бий болгоно. 이유가 뭐죠? Шалтгаан нь юу вэ? 내가 능력이 없어서 그래. Би хүчгүй учраас. 능력은 누가 주시느냐? Тэгвэл энэ хүчийг хий өгд юм бэ? 누가 주시죠? Хий өгөх үлээ? 하나님이 주십니다. Бурхан өгөх болно. 돈 주고 살 수 있나요? Бид нар тэр бурхны хүчийг мөнгөөр худалдаж авч болох уу? 하나님 제가 얼마 드리면 저한테 능력을 주시겠습니까? Бурхан бид би хэдийг өгөх юм бол та надад хүчийг өгөх вэ ч. 그럼 하나님 뭐라 그러실까요? Тэгвэл бурхан юу гэх бол? 이것은 기도해야지 얻을 수 있는 거다. Энэ хүч 말씀하십니다. бол ерөөсөө залбирлаар дамжуулж авах болно гэж хэлэх болно. 다른 방법이 없다. Өөр арга гэж байхгүй. 여러분 기도 안 하시면 능력 없는 하나님의 일꾼 되는 겁니다. Та нар залбирахгүй байх юм бол хүч чадалгүй бурхны тийм ээ одоо ажилчин болж хувирах болно. 하나님께 능력을 구해라. Бурхнаас хүчийг гуйгаарай. 또 항상 그분의 얼굴을 찾아라. Үргэлж түүний царайг нүрийг хайхгүй гэсэн. 그러면 다 해결되는 겁니다. Хэрвээ тэгэх юм бол бүх зүйл шийдвэрлэгдэх болно. 교회는 누구 거죠, 여러분? Чуулган хэнийг хүлээ?
하나님 거. Бурхных 교회는 하나님 거잖아요. Чуулган бол Бурханых байна. 저나 여러분들은 뭡니까? Тэгвэл би болоод бид бүхэн 하나님의 종입니다. 하나님의 종입니다. 종. Бурханы боол байна. 예전에 몽골에도 종이 있었나요? Эсвэл 종을 뭐라 그래요? боол. Boss? 네. 노예하고 같은 거예요? 노예? 네. 보스? Боол. Монголд бол боол дээр үед байсан шүү дээ тийм ээ. Зарц боол гэж. 노예예요, 노예. Ерөөсөө тэр зарц гэсэн үг байна. 노예가 뭐 자기 마음대로 할 수 있는 거 있습니까? Тэгвэл тэр зарц боолын хувьд өөрийн дураар хийж чадах зүйл байдаг билүү? 자기 재산권이 있어요? 재산권 행사할 수 있습니까? Тэр өөрт нь ямар нэгэн нөгөө хөрөнгө эзэмших эрх байдаг билүү? 없어요. 그런 거 없습니다. Ерөөсөө байхгүй тийм ээ. 종은 어떤 사람입니까? Тэгвэл боол гэдэг хүн маань ямар юм бэ? 주인을 위해서 일하는 사람이에요. Тэр бол ерөөсөө 100% эзнийхээ төлөө ажилладаг хүн байна. 또 주인이 시키는 대로 하는 사람이에요. Бас эзнийхэн даалгасны дагуу хийдэг хүн байна. 자기 마음대로 하면 되나요? Тэр хүн өөрийн дураар хийж болох болов уу? 종이 자기 마음대로 해. Тэр боол нь өөрийнхөө дураараа байна. 그건 종인가요? Тэгвэл тэр боол мөн үү? 그건 주인이죠, 주인. Хэрвээ тэр өөрийн дураараа байх юм бол тэр боол биш харин эзэн байна тийм ээ. 저는 하나님의 종입니다. За тэгвэл би Бурханы боол. 넌 내 종 아니다. Өө чи миний боол биш штэ гэвэл. 저는 하나님의 종입니다. Окей, Бурхан минь би таны боол. 넌 네 마음대로 하잖아. Чи өөрийнхөө дураар л байгаад байдаг үстэй. 욕심 부리고 Шунхаарч, 순종하지 않고 дуулуургүй байж, 교회가 네 거냐? чуулган ямар чинийх юм уу? 교인들이 네 거야? Итгэгч нар ямар чинийх үү? 교인들이 우리 건가요? Итгэгч нар биднэрийнх юм болов? 배고프면 양 한 마리씩 잡아먹는 거예요. Үлсэх юм бол юу гэдэг ямар нэг одоо юу гэдэг нэг хон нэг одоо ямаа гаргаж идээл 자꾸 뭐 돈 내라 그러고 байнга л одоо мөнгөө төлгөө. 돈 내라 그러는 거 아닙니다. Тэгвэл мөнгө өгөөрөө гэж байгаа бол биш тийм ээ. 교인들이 은혜 받으면 Аа. 하지 말라 그래도 다 연보해요. Тэгвэл тэр чуулганы итгэгч нар өрөөгдөх юм бол тэр өрөөлийг авах юм бол битгий гисэн ч гэсэн энэ хүмүүс өөрөөсөө Бурханы өмнө талархаад өрөөлийг өргөдөг. 우리 교인들은 연보를 안 해. Манай цуглааны итгэгч нар өргөл өргөхгүй байна. 교회는 여러 사람 나오는데 연보하는 사람은 없다. Цуглаанд олон итгэгч нар ирдэг хэрнээ өргөл өргөдөг хүн алгаа. 첫째는 그 연보하는 것을 가르쳐 줘야 돼요. Тэгэхээр нэгдүгээрт нь тэр хүмүүст өргөл өргөхийг заах хэрэгтэй. 교회 나올 때 하나님께 나올 때 빈손으로 오지 말라 그러셨다. Цуглаанд ирэхдээ тийм ээ Бурханы өмнө хоосон гартаа хоосон ирж болохгүй гэсэн. 정성껏 하나님께 드려야 된다. 가르쳐 줘야 됩니다. Бурханы өмнө тийм ээ чин сэтгэлээсээ бүгдийг нь өргөх хэрэгтэй гэж заах хэрэгтэй. 아무리 가난해도 하나님께 성도를 11조를 드려야 된다. 가르쳐 줘야 됩니다. Хичнээн ядуу байсан ч Бурханы өмнө 11-ийг өргөх хэрэгтэй гэдгийг заах хэрэгтэй. 가르쳐 줘야 돼요. Ингэж заах хэрэгтэй. 가르쳐 주지 않으면 모릅니다. Зааж өгөхгүй л бол итгэгч нар мэдэхгүй. 그리고 왜 연보를 안 하느냐? Тэгээд бас тийм ээ яагаад өргөл өргөхгүй байгаа юм? 목사님에게 은혜를 못 받아서 그래요. Тэгвэл өргөл өргөхгүй байгаа нь бол тэр ивэл авч чадахгүй байгаа учраас чадаагүй учраас. 은혜를 못 받으면 연보 안 해요. Ивэл авахгүй л бол ивэл авч чадахгүй бол тэр хүмүүс хүртэл өргөл өргөдөггүй байна. 기도 많이 하고 하나님의 능력으로 하나님의 말씀 전하지 않으면 교인들이 은혜 못 받아요.
тэр пастор тийм ээ тэр хончин удирдагч хүн маш их залбирч одоо маш их одоо үүдээ залбирч биелдснээр бурхны өмнө бурхны хүчийг аваад үгийг заахгүй бол итгэгч нар ивэл авдаг байх. 누구한테 문제가 있는 겁니까? Тэгвэл асуудал хинд байна вэ? 교회에서 일어나는 모든 일은 다 그 교회의 인도자에게 문제가 있는 거예요. Тэр цуглаанд болж байгаа, цуглаанд үүсэж байгаа тэр бүхий л асуудал тэр чуулганы удирдагч тийм ээ чуулганыг хариуцж байгаа тэр хончин удирдагчд одоо асуудал байдаг. 안 그렇습니다. 우리 몽골은 상황이 다릅니다. Үгүй штэ Монгол ч одоо тэр өөр шүү гэл. 그렇지 않습니다. Үгүй байх нэ. 이건 세계 공통이에요. Энэ бол ерөөсө дэлхийн ертөнцийн яг л адилхан нэг асуудал. 몽골에서 목회 잘하시는 목사는 미국 가서도 잘하고 영국 가서도 잘하고 호주 가서도 잘하고 세계 어디 가든 다 잘하게 돼 있습니다. Монголд байхдаа сайн хончилж чаддаг байсан хүн бол Америкт ч байна уу, Англид ч байна уу, Австралид ч байна уу тийм ээ дэлхийн ертөнцийн ямар ч улс оронд очсон байсан энэ хүн сайн хончилж чадах болно. 근데 몽골에서 잘 못하는 사람은 다른데 세계 어디 가도 거기서도 못해요. 잘 안 돼요. 교회가 안 돼. За тэгвэл Монголд хүртэл сайн хончилж чадахгүй байгаа хүн тийм ээ ямар ч улс оронд очсон бай. Энэ дэлхийн ертөнцийн ямар ч улс оронд очсон бай тэр хүн бас л хончилж чадахгүй байх. 왜? 왜 안 되는 거죠? Яагаад? 능력이 없잖아요. Яагаад гэвэл тэр хүн хүчгүй байна. 데살로니가전서 1장 5절에 Нэгдүгээр Теслоник 1-ийн 5 дугаар ишлэл дээр 남설이자 목사님 읽어주시겠어요? наягч уншаарай. 데살로니가전서 1장 5절. Нэгдүгээр Теслоник 1-ийн 5. Учир нь түүний сайн мэдээнд та нар зөвхөн үгээр бас мөн хүч ба ариун сүнс дотор бүрэн баталгаатайгаар очсон. Тэрчлэн би та нарын төлөө дунд чинь ямар байсныг та нар мэднэ. Амен. Амен. 지금 데살로니가서 1장 5절 읽으신 거 맞죠? 예. 네, Теслоник 전서 1장 5절이요. 네. 우리의 복음이 너에게 말로만 전해진 것이 아니다 그러셨죠? За энэ дэр хэлэхдээ юу гэж байна гэвэл учир нь бидний сайн мэдээ та нарт зөвхөн үгээр очоогүй гэсэн байна. 말 가지고는 안 된다는 거예요. Тэгвэл зөвхөн энэ үг ашиглаад тийм ээ хэл яриа гэдэг зүйлийг ашиглаад болно гэсэн үг биш байх нэ. 뭐가 필요하죠? Юу хэрэгтэй байх нь вэ? 능력, Хүч. 성령, За тэгээд дээрэс нь ариун сүнс. 큰 확신. За тэгээд тэр бүрэн баталгаа гэсэн зүйлс. 능력 있는 하나님의 종이 돼야 된다. Хүч чадалтай бурхны боол болно гэж. 하나님의 감동을 받은 성령이 충만한 하나님의 감동을 받은 하나님의 종이 돼야 된다. Ариун сүнсний тэр бурхны тэр хөдлөлийг авсан, бурхны хүчийг авсан ийм боол болно. 그런 사람은 확신이 있어요. 확신. Тэгвэл энэ 확신 있는 하나님의 종이 돼야 돼요. энэ хүнд бол тэр бурхны нөгөө бүрэн баталгаа гэдэг зүйл байдаг байна. Тэгвэл бид бүгдээр тэр бүрэн баталгаатай боол болох хэрэгтэй бурхны. 이게 하나님 말씀이다. Бурхны үг гэл. 이게 하나님의 뜻이다. Энэ бол бурхны үг бол энэ бол бурхны хүсэл. 이걸 하나님이 기뻐하신다. Үүнд бурхан талархдаг. 분명하게 얘기해 줘야 돼. Бурхан үүнд одоо баярлдаг гэдгийг бид нар маш сайн тодорхой хэлж өгөх хэрэгтэй. 내가 이렇게 말하면 저 사람이 기분 나빠할 텐데. Хэрвээ би ингэ хэлчих юм бол тэр хүнд одоо таалагдахгүй дээ. 교회 안 나올지도 모른다. Цуглаанд ирэхээ болцвол яана. 그게 막 처음 나오는 사람한테 그러면 안 되겠죠. Мэдээж анх ирж байгаа хүнд бол бид нэр тэгж хэлж болохгүй тийм ээ. 그 사람을 진정으로 사랑하는 마음으로 기도 많이 하고 말해줘야 돼요.
тэр хүнийг тийм ээ одоо жинхэнэ хайрлаж байгаа сэтгэлээр тийм ээ түүний төлөө залбираад түүнд хэлж өгөх хэрэгтэй байна. 주의를 지켜라. Эзний өдрийг саях гэж 12조 생활 해라. 11-ийг өрөг. 음행하지 말아라. За тэгээд садар саман бүү 술 마시지 말아라. арх ууж болохгүй. 가정에 충실해라. Гэр бүлдээ тийм ээ үнэнч бай. 또 기도를 많이 해라. Та нар маш их залбир гэж 말해줘야 돼요. гэдгийг хэлж өгөх хэрэгтэй. 그거 우리가 말해주지 않으면 누가 말해줍니까? Хэрвээ бид нэр хэлэхгүй байх юм бол хэн хэлэх юм бэ өөр? 아, 하나님께서 감동을 주셔가지고 깨닫게 해주실 것이다. Бурхан өөрөө тийм ээ сэтгэл хөдлөлийг өгч бурхан өөрөө ойлгуулах болно. 어떻게 감동을 주시는데? Тэгвэл бурхан яаж тэр сэтгэл хөдлөлийг өгөх юм? 말씀을 들어야 감동도 받고 깨닫는 거예요. Үгийг сонсож байж тэд нар ойлгоно, бас үгийг сонсож байж бас тэд нар одоо хүлээж авч тийм ээ ойлгож хүлээж ав. 로마서 10장 7절에 말씀하셨잖아요. Ром 10:7 дээр хэлсэн байгаа. 믿음이 어디서 납니까? 믿음. Итгэл хаанаас бий болдог юм бэ гэж. 믿음이 어디서 나죠? Итгэл юунаас бий болдог вэ? 들음에서 나는 거 아닙니까? За тэгвэл итгэл сонсохоос эхэлдэг гэж. 로마서 10장 17절이네요. Ром 10:17 дугаар ишлэл. 한번 읽어주시겠어요? За. Унши. Ром 10:17 дээр тиймээс итгэл нь сонсохоос сонсох нь Христийн үгээр ирдэг гэж. 말씀을 가르쳐 줘야 돼요. Үгийг зааж өгөх хэрэгтэй. 누가 가르쳐 줍니까? Хэн зааж өгөх юм бэ? 우리가 가르쳐 줘야 되는 거 아닙니까? Бид нэр зааж өгөх хэрэгтэй байх нэ. 항상 여호와 하나님의 얼굴을 찾아라. Үргэлж түүний царайг тийм ээ нүрийг ирж хай гэж. 기도해라. Залбираа гэж. 순종해라. Дуулууртай бай. 하나님 반드시 도와주신다. Бурхан заавал тийм ээ туслах болно. 분명하게 얘기해 줄 필요가 있잖아요. Заавал тийм ээ ингэж тодорхой хэлж өгөх шаардлагатай байх нэ. 그러면 12절에 있는 것처럼 그분께서 행하신 놀라운 일, 이적, 그 입의 판단을 기억하여라 그랬습니다. За тийм бол 12 дугаар ишлэлээр дараа нь юу гэж байна гэх юм бол эзнийг болон түүний 12 дугаар эзний үйлцэн гайхамшигт үйлсийг түүний ёр бусын зүйлс болон түүний амнаас гарах шүүлтүүдийг дурсан санагтун гэсэн байна. 놀라운 일들이 벌어집니다. Гайхамшиг зүйлсүүд тэгвэл бий болно гэж. 하나님 말씀만 전하면 돼요. Зөвхөн Бурхны үгийг дамжуулахад л болно. 하나님 말씀 전할 때는 담대하게 전하세요. 담대하게. Бурхны үгийг тийм ээ дамжуулахдаа зоригтойгоор дамжуулах хэрэгтэй. 우리가 하나님의 종 아닙니까? 하나님의 종. Бид нэр Бурхны боол шүү дээ. 담대하게 전하세요. Тийм учраас маш зоригтойгоор дамжуулах хэрэгтэй. 사람들 눈치 볼 거 없어요. Хин нэг тийм ээ одоо юу гэдэг хин нэг хүнд тааруулах гэж тийм ээ хичээх шаардлага байхгүй. 아이들이 못 알아들을 텐데. 아이들은 못 알아들 거다. 그렇게 생각하지 마세요. ойлгохгүй штэ гэж. 하나님이 다 알아듣게 해주세요. Бурхан бүгдийг тийм ээ одоо ойлгуулахаар тэднэрт бурхан тэднэрт ойлгуулах болно. 하나님 말씀은 누구나 다 이해하게끔 하나님 말씀하신 거예요. Бурхан хинт байсан ойлгогдохоор тийм ээ бурхан үгийг хэлдэг. 다 알아들을 수 있습니다. Бүгдийг ойлгож чадна. 난 말을 잘 못하는데 어떻게 하나? Би одоо сайн ярьж чадахгүй штэ яана. 말 잘하는 게 중요한 게 아니라니까요. Сайн ярих юм тийм ээ тийм чухал биш ээ. 하나님 말씀 분명하게 전하기만 하면 돼요. Бурхны үгийг
Зүгээр л тодорхой дамжуулахад л болно. 지혜로운 말. 마치 지혜로운 말. 아주 그냥 매끌매끌하게 사람 Мгм. 입에 착착 달라붙게 그렇게 말할 필요 없어요. Одоо юу гэдэг маш ухаалгаар үг хэрэглэх гээл тийм ээ. Одоо үгийг янз янзын оновчтой юу гэдэг гой сайхан үг сонгох шаардлага байхгүй. 하나님 성경이 그렇게 기록되어져 있는가요? Библиэлд тэгж хэлсэн байна уу түүнийг? 하나님 말씀은 그런 말씀이 아닙니다. Бурхны үг бол тийм юм биш ээ. 13절에 그분의 종 이스라엘 자손아 그분께서 택하신 야곱의 자손아 그러셨습니다. За тэгээд 13 дугаар эшлэлээр юу гэсэн бэ? Түүний бол Израилийн үрээ, түүний сонгосон нэгэн болох Яаковын хөвгүүдээ гэсэн ба. 그분은 여호와 우리 하나님이시며 그분의 판결이 온 땅에 있다 그러셨어요. За тэгээд дараа нь юу гэсэн бэ? Тэгвэл тэр бол бидний бурхан эзэн, түүний шүүлтүүд бүх дэлхийд байна гэсэн. 이 판결은 하나님의 심판을 뜻합니다. 심판. За тэгвэл энэ дээр тийм ээ одоо 14 дээр шинэ библиэр юу хэлж байна гэх юм бол тий адилхан шүүлтүүд гэж байна. 너희는 그분의 Бурханы шүүлт тийм ээ. 15절에 너희는 그분의 언약 곧 천대에 걸쳐 명령하신 말씀을 영원히 기억하여라 그러셨어요. За тэгээд 15 дугаар ишлэл дээр түүний гэрээг буюу мянган үеийнхэнд түүний тушаасан үгийг мөнхөд санагтун гэсэн юм. 교회는 시대를 따라가는 기관이 아닙니다. За чуулган бол тийм ээ юу гэдэг цаг үеийг дагаж тэр тааруулж явдаг газар байгууллага бол биш байна. 우리 교회가 변해야 된다. 그런 말 Манай 들어보셨어요? чуулган одоо өөрчлөгдөх хэрэгтэй. 그런 말 들어보셨어요? Гэдэг үгийг та нар сонсож үзсэн үү? 시대가 많이 변했다. Одоо цаг үе одоо өнгөрч байна шүү дээ. 젊은 사람들이 새로운 것을 좋아한다. Залуучууд одоо шинэлэг зүйлд дуртай байна. 다 핸드폰을 가지고 있고, Бүгдээрээ л утастай. 다 인터넷을 하고, Бүгдээрээ л интернет ашигладаг. 그렇기 때문에 교회도 변해야 된다. Тийм учраас чуулган хүртэл өөрчлөгдөх хэрэгтэй, шинжлэгдэх хэрэгтэй гэж. 그 말은 어떻게 맞는 것 같습니까? 맞지 않는 것 같습니까? Энэ зөв үү буруу юу? Ингэж ярих нь зөв үү буруу юу? 교회는 변하면 안 돼요. Чуулган өөрчлөгдөж болохгүй. 세상이 빨리빨리 변할수록 오히려 교회는 더 하나님 말씀 쪽으로 가야 돼. Дэлхийн ертөнц хэр их хэмжээгээр өөрчлөгдөж явж байна тийм ээ. Тэр хэмжээгээр чуулган улам илүү бурхны үг рүү одоо ойртох хэрэгтэй. 그러면 교인들이 우리 교회 사람들 우리 교회 안 온다. Хэрвээ ийм байх юм бол манай цуглаанд хүмүүс итгэгч нар ирэхгүй. 아니에요. 그렇지 않습니다. Үгүй тийм биш байх нь. 하나님께서 좋은 성도들을 여러분들 교회로 보내주실 거예요. Бурхан сайн итгэгч нарыг тийм ээ та бүхний танаа чуулган руу явуулах болно. 그런 사람들은요. 성경을 좋아하는 사람들입니다. Ийм хүмүүс ямар хүмүүс вэ гэх юм бол Библиэд дуртай хүмүүс ахна. 하나님 말씀 좋아하는 사람들이 여러분 교회에 찾아오게 돼요. Бурханы үгийг сонсох дуртай хүмүүс та бүхний чуулганд тийм ээ одоо очих болно. 그런 성도들은 시험 일으키지 않아요. Ийм итгэгч нар бол ямар нэгэн асуудал тийм ээ чуулганд асуудал төр сорилтуудыг бий болгодоггүй. 문제 일으키는 교인들이 아닙니다. Асуудлыг үүсгээд байдаг итгэгч нар биш байна. 하나님 말씀만 가르치는 거예요, 그냥. Зүгээр л Бурханы үгийг л заахд бол. 어떤 교회는 몽골 교회 가봤는데 뭐 찬송인지 복음성까지 한참 부르더라고요. Нэг Монгол цуглаанд очсон чинь магтан дуу гэх тийм ээ магтан дуу одоо нэг хэсэг л дуулж байгаа. 저 여러 교회 가봤는데요. Би мэдээж олон цуглаанд очиж үзсэн. 그럼 설교는 언제 하나요? Хизээ сургаалаа заах юм бэ?
저희 교회는 예배 시작하기 전엔 찬송 잘 안 불러요. Манай цуглааны хувьд гэх юм бол мөрөглөөс өмнө нэг их магтан дуулаад байдаггүй. 조용하게 기도하고 있어요, 다들. Харин ч чимээгүй бүгдээрээ тийм ээ одоо залбираад сууж идэг. 그 땡땡 치고 예배 시작하잖아요. За одоо нөгөө хонх дугарч одоо гэдэг мөргөл эхэлнэ. 그럼 찬송 2곡 부릅니다. Тэгээд нэг хоёр магтан дуулна. 기도하고 Залбираад. 그 설교 바로 들어갑니다. Тэгэл шууд сургаалт эхэлдэг. 설교만 한 50분, 1시간 해요. Зөвхөн сургаал нь л бараг 50 минутаас 1 цагийн хооронд. 다들 가만히 조용히 말씀 잘 들어요. Бүгд чимээгүй үгийг тийм ээ одоо маш сайн сонсдог. 뭐 아멘, 할렐루야 이런 거 그런 말도 안 해요. Амен, халелуя ч юм уу тийм ээ ийм зүйлс хэлэхгүй. 성경만 말씀만 듣는 거예요. Зөвхөн үгийг л сонсдог. 기도하고 Залбираад. 그다음 축도하고 За тэгээд ерөөлийн залбирал яваад 끝나는 겁니다. дуустдаг. 그 찬송을 언제 부르냐? Тэгвэл магтаалыг хизээ дуулдаг юм бэ? 뭐 우리는 그렇게 찬송 많이 안 불러요. Бид нар бол тэгж нэг их магтан дуудаад байдаггүй. 교회 성가대가 있었는데 성가대도 없애버렸어요. Чуулганд магтан дууны баг байдаг байсан. Тэг магтан дууны багийг хүртэл үгүй болгосон. 성가대 뭐 주일날 나와가지고 자기들 성가 부른다고 앉아 있잖아요. 뭐 새벽에 나와서 기도를 해요. 뭐 주일을 잘 지켜요. 뭐 12조 생활을 잘해요. 그런 사람들이 무슨 성가대를 해요? За магтаалын багт тийм ээ одоо юу гэдэг өглөөний залбиралд ирэхгүй байж, өргөлөөч бас сайн өрөхгүй байж, эсвэл одоо эзний өдрийн одоо залбирлыг одоо мөрөглийг хүртэл тасалдаг байж ийм хүмүүс тийм ээ одоо магтаалын багт байж болох уу? 야, 우리 교인들이 다 성가대다. Тэгвэл манай чуулганы итгэгчнэр бол бүгдээрээ магтаалын багийнхан юм аа. 그 성가대 없애버렸어요. Тэгэд магтаалын багийг байхгүй болгосон. 악기는 피아노 한 대 딱 있습니다. Хөгжим гэх юм бол ерөөсөө ганцхан төгөлдөр хурал байдаг. 교회에서 기타를 치거나 뭐 다른 악기 절대로 못 해요. Чуулганд юу гэдэг гитар тоглох ч юм уу эсвэл юу өөр одоо ямар нэгэн хөгжим ашигладаггүй. 우리 기독교 역사가 그래요. 여러분 그걸 아셔야 돼요. Христэд итгэгчдийн тийм ээ одоо түүх угаасаа тийм байсан юм а гэдгийг бид нар бүгдээрээ мэдэх хэрэгтэй. 우리 기독교 역사가 악기를 사용한 게 얼마 안 돼요. Христэд итгэгчнэр одоо итгэгчдийн чуулганы түүхэнд бол хөгжим бол тийм ээ хэрэглээд нэг удаагүй байгаа. 구약 시대 때 악기를 사용했다. Хуучин гэрээний үед бол одоо хөгжим ашигладаг байсан. 그거는 신학적인 지식이 부족한 말이에요. Тэгвэл хуучин гэрээний үед хөгжим ашигладаг байсан шүү дээ гэж ярьж байгаа юм бол энд нь итгэлийн хувьд тийм ээ бурхны талаарх одоо мэдхийн хувьд ч гэсэн дутагдaltaй хүн байна. 구약의 제사와 신약의 예배는 완전히 다른 겁니다. Хуучин гэрээний тэр тахил шинэ гэрээний энэ мөргөл хоёр бол тийм ээ одоо маш их ялгаатай юм аа. 구약의 제사는 의식과 제도로 하나님을 섬기는 거예요. За тэгвэл хуучин гэрээний 의식과 제도. тахил гэдэг маань тийм ээ зүгээр одоо бурхны өмнө ёслол хийгээд тэмдгээр одоо бурхны өмнө 신약의 мөргөл өргөжсэн. 신약의 예배는 신령과 진정으로 예배드리는 겁니다. Харин шинэ гэрээний мөргөл маань юу юм бэ гэвэл сүнс хийгээд үннээр бурхны өмнө мөргөл өргөх юм. 여러분 생각해 보세요. 초대교회가 있는데 예수님 제자들 초대교회에서 드럼 치고 기타 치고 막 그렇게 춤춰가면서 예배 드린 것 같아요?
За тэгвэл та нар бүгдээрээ дотроо бодоод төсөөлөд үзээрэй. Хуучин гэрээний биш ээ. Есүсийн одоо тэр үеийн анхны чуулган тийм ээ. Бөмбөр нүдэл гитар тоглоол тэг ингэж юу мөргөл өргөж байсан уу? 안 그래서 그런 거 없었습니다. Тийм зүйл байгаагүй. 중세 교회가 그런 거 없었어요. За тэгвэл анхны чуулганы үед бол ингэж одоо хөгжим тоглож байсан тохиолдол байгаагүй. 그럼 언제부터 그런 거냐? Тэгвэл юу буруу юм бэ? 얼마 안 돼요. 몇십 년 안 돼요. За тэгвэл хөгжим орж ирээд хэр их удсан бэ гэвэл нэг удаагүй байх нь. 교회는 경건하게 예배드려야 됩니다. Чуулган бол бурханлаг тэр мөрөглийг өргөх хэрэгтэй. 오늘은 뭐 여기까지 하죠. За өнөөдөр ингэж дуусгая. 오늘 처음 뵙는 분들 우선 기도부터 하시자고요. За юу ч гэсэн бүгдээр хамтдаа залбирая. 거룩하신 하나님 은혜를 감사합니다. Ариун бурхан эзэг минь таны нэгүсэлд талархаж байна. 저희들에게 믿음을 더해 주시고 Бидэнд итгэлийг өгч. 주의 일에 충성하는 하나님의 귀한 종들이 되게 해 주시옵소서. Бурханы эзний ажилд улам илүү итгэмжтэй байдаг. Итгэмжтэй байж чадах эзний боолууд байлгаж өгөөч. 하나님의 교회들이 성장하게 해 주시고 발전할 수 있도록 도와주시옵소서. Бурханы чуулганууд улам илүү өсөж дэвчгэд та туслаач. 또 저희가 능력 있는 하나님의 종들이 되게 해 주시옵소서. Бас бид нэр гэсэн хүч чадалтай эзний боолууд байлгаж өгөөч. 예수님의 이름 기도드립니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.